Oleh tu nak kan mulai hitungnya ni kan khebek mai thaya deki ania khobel khuwa kha chuanin last studio ti kan khin hal mai thei boka ni tam tak chuan a chan chu last studio ho hitun lai chu an kon in promote na sakhop maya amai ko chu than kha thiam comment lama hianin ani ro zonga comment hatam ta viau maya idu omna le izom na i hlo tran ve an kon tia ama deki hian kon chang le ta ani ro zonga thilin lo thek thin wang hi lo mi tam tak an kal sual fo ni trong kam tha hi ui da wila mi dang tit nual thei thu chak chuak vak hi chak chua vak hi ching lo wila trong kam moi lo tak takin man khan mi nu na enge ngong ane hi ngai tu chiang vek ang khai ron tia comment tam tak an han chia chu ta chuanin blow up tu mani mo blow up tu mani mo ti ni la studio ho hi blow up na ani yam ka khai lo wa ama chu ron fak na hi en photena blow up ne nai kai hoyam lo ngai thapot teng Dia kenyala itu layan la studio bomeka kalau mesha video aji bila jangan acha kati mah itu makan dia tu layan dye laser hair remover kati video na kasi foto khop mai kan tron da tlang dang aleng vong vong ito na Oleh kha zong kha ni ya do abai ma chun multi ya kai na kha ni ya tun ha ya multi kai zinga tu mo bo rok ni na se de no ma chu chu mitla suang tu na dan la ta wangin chu mi ne na thun zom la sei zom de ngai tu zom kha alo ani de mai thei comment la ma hen ting tla a kha len na thok se kha la na ni zo ko sim le mi tan du na ni zo ko sim le ti zo nga comment na kha ve nyo la tau chu ni chuang la ven ve nyo la ni ti kha kan sei zo ni atlang puin khatia comment ho khami pan ni tlang pui boka chu mak ve de wania me pai na thil kan thil dan la me che na thil kan thil dan hi nang lawa me che chu atlang puin thil ga kan hi fe sun nong zong hinang kal puin sa e go tai do pon ha se ava mo ya a design ava mo ya pian ava mo ya ti khan ni me ya me pa chon among van khal ve a bob chu ti khan ni te ya keep okay eng ting e khatyang zong an dong mai kan ti chuanin tawel a han veng vel hin mai thei ani a chuanin a ven tiak tu te ni mo khi tiang a ran tiak tu te po kha mit la kan tum tong chu mi pa mi tani me che chuanin a tiang zong an ngai to lo me them ma ko chu mi pa chuanin ani ro zong a te nom zong a zom lo zong khan kan ngai to na khan ta te me ya chu bang chuan zom lo na chu khoyang he ta kan ti chuanin a ngai tu thin lu a ngai niang a kon lan tu tiak tu thin lu a ti zo kha khe thiam ha khop mai ama ko chu ka ngai to na lo zo ka chuanin zo hi chuan sensitive phang ren khop mai kan sensitive via wa adong song tu tan po khe oma kan sensitive via lai hianin kan dai zau ve to ang reng sia kan mu zau ve to ang reng bok sia kan len adjust thei da wa he men pha thei do lai hi hanin phata se kan na sa le view lo yang ti chu lom bok sia tia sensitive deuh an lo hianin mi tam takan tim ve pha that view na dai te pom ve thawa chu wang chuan han rai vak ngai na po ka khoi lo wa ma ko chu kan han ta lang ve mai ni ngai dan hin ang lo thei na ma ko chu ka kon ta nan chan bu pe ba chuanin last studio ho to na thil ti ki blow up lam pang ne na in kai hoi chia in ka khoi lo wa blow up lam ne rovin multi e kai na zok lam pang ani ti kha ni a tha tak lo ma na mi po kha kan ti ni mai thea ma na mi kha chu an sei da nen kimi ati ma dei thil seng khani ta kimi ati nu kan la ni wang han kimi ati nu video khang em ya ki thil ati ma dei video kha kan la ta sia ki thil ati lai fak na kan la da box sia thalo ti khan bo intro na khan sa ta em chu wang kan last studio ho hi engam ma ti zong chuanin an bo ka kan nei pha video wa te me teng he an mi nan khret pha video wa chung vel chu kan sei ko te do ni chu do tok te yang